Mama, akitsamai. No, mthathe sambe nathi. Bamba lo muntu. Hey, woza. Bamba. Usala ni mama kuphi? Sinceda wena nje. Mama, sambe, mamela. No, sinceda wena. Angithi uzoza kusasa. Okay, uzoza. Mamela. No. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya. Lami igama ningoya Levi AWS Pronounce Lover singumkani abandaziyo banibiza ngo Mr Nzoklight amshanami. Well guys, namhlanje sibhalele ngosisi lana. Usisi uthune enxako nayo unomntana kubo nje ngathi aka understand ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe kodwa nje uyamsokolisa. Ucela ukuthi Duyazi TV izongenelela. Sathi siswami ungawari thina singabomabiza sabelela usibiza khona simeka sure ukuthi sikhawuleze sifike. Siswami kunjani? Great ndoda handle. Oh nami ngiyahandle mama. Mama ngiyazi ukuthi besike sakhuluma mina nawe efonini the time sizalana yabo. Kodwa ngoba khona ababukela basibhekelele la ku Duyazi TV. Bengicela nje ukuthi sise introduce ukuthi khama ubani. Kwaye ke why usibhalele namhlanje la ku Duyazi TV? Okay ndoda ka lebitso ke Lerato. Okay, ha ke wena Lerato. Ke nna Lerato. Be ke lengoletse Duyazi TV le go le tlo nthusa ka ngwaneso e ntseng ke mo hodisa. Ke na le bothata ka ngwaneso e ntseng ke mo hodisa. Wa ntlhopha like ke motho e kang o na le bothata. Ha go ba le ntlong go go nsukudisa. Jolo ka ile Friday jo ka ile Friday je. Ke motho le menate ha go ba le ntlong gore e ka re motho a hlanyang ka pa sebeditsweng. No wakalala endlini mawukhuluma naye njengosisi omdala uthi usisi omdala sena. So baba bona abazali wena ngiyaxolisa ukuthi ngibuze. Batswadi ba rona ba re sile khale. Se ba hlokayitse. Ngiyaxolisa ukuza lokho mama ngixolisa manje uthi ngithunuke inhlungu. Angithandi ke ukuthi ngibuza abantu iquestion efana nale if ngizothola ireply efana naleyo. Bengithi mhlamba abantu abadala baye emakhaya yabo banishiya nodwa. So uyasho ukuthi wena osomgadile lo mntana la ikhona. Manje awubole yena uringi yena mama. Ha o bua le ene tle be le motho ne ka ngwa utlwa mara ke kwa tsebana ho etsetseng wa kapo wa chincha ho etsalang. Ke taba e bohloko ntate. Ke o ile wazama o bua le relative or something uthi uyaxelele ukuthi hayibo nanku umntana omncinci sekayanikhathaza manje and yimi endimbhekelele la ekhaya akunama relative ihlobo omnyana mhlambe osondelelene nazo la. Hayi kilikile ngake ntsengata kilikile gore ke mothuse mara ba mpha bothata ba gore ba thola gore ke motho ana le moya. Uphethe unabantu abadala. Usukudiswa ke yona nthweni so ne ke kopa thuso o ele ai tabene bohloko cause ke tena ke ba le kgatalo ya ke lebeletse go a tlo nthusa jalo ka halena ke kgona go ke mothuse no ke motho a ntse itshwarela ka matso ke kgona go a be le dintho. And vele ma ngoba uyasho ukuthi uphethe ngabantu abadala lento mayingalungiswanga msho angeke naye ezebe right uzoqhubeka senza lento leno yenzayo ne. Hey akitse no sizokwenza konke kusemandleni wena mama ukuthi sizame ukuthi sikuncedise kule situation obhekane nayo manje uphi yena njengamanje masikhuluma no jina hayo mpakina nona mo gotla mothola teng jolo ka ke tshokega ke motho no a sukudisang a sa dule ntlong a mathan strateng go jole ke stressing ugcwala nje strato sonke lesi ba amazi nje nabantu la ekhaya ukuthi una le bothata. So uthi sizomthola kuphi kunendawo mhlawumbe waziyo singalinda mama even if kuthiwa kumele silinde kube late ebusuku singalinda. Thank you ntate re tla mothola hona le sitshogane nyana ka mo se re ka mothola mo sona sa ratang go ba le ho sona. So singaya ngakhona njengamanje. Ntate ke nna re tla mothola mono o rata teng. Akho kude kona lapho ukhuluma ngakho ma akho kude ayisihule from here. Ha se hole mare ke distance nyana mare se hole haholo. Okay no re tla spanisa trans mama at least yabo re hona motho go thuso motho ona le bothata bo boholo go one stress jolo ka bona go batho ba bolawa ba bona go jwang ka ntle ka and west part ngumntana oyintombazana yabo abantwana amantombazana khona umunye umuntu orepayo khona umunye umuntu obulalayo yabo into ezifana nalezi bakina lotho wa bona jolo ka ile Friday je haile o thola go nka bona go gutla mo mandeng jole o go ha ke go ba le hantle ha ke be free ho hang le ya ntshwenya tabe no hayi mama sokwenza konke kusemandleni ukuthi sikuncede ne emakuthi bengisacela ukuthi umfake umama emotweni lapha sizonjoina njengamanje ne mama kalebo ntate bathuso wele no re tla uthusa mama ne re tla etsa yonke into esemandleni ukuthi sikuncede umuntu omdala. Okay
Okay guys, ngoba niyeva usisi Shem ukuthi isikhalo sakhe sibhlungu kanjani. Uyasho ukuthi uyusisi omdala lapha ekhaya, kodwa ke umntana ozemva kwakhe ngathi uphethwe ngabantu abadala and sekayenza izinto different nje, uya misbehavior into ongayazi naye. Siyasho ke thina sithi uyazi TV ukuthi sizomncedisa usisi ngako konke okusemandleni, at least masingadibana naye umntana sizibonele ngokwethu ngamehlo wethu ukuthi mhlawumbe situation ibhede ongakanani, sizokwazi ukuthi sithathe siphi isinqumo masisuka lapho. Into soyenza njengamanje soshaya imoto guys ke siyele ngoba niyabona nani songathi ukuthanda ukuthi kube late, soshaya imoto siye ngale siyokhulumisana nayo sithi sibone ukuthi mhlawumbe yini esingamnceda ngayo ne-situation yakhe ibhede ongakanani. Ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo, ngiyazi ukuthi kuzothatha isikhathi ukuthi sifumane nalo muntu esifunana naye njengamanje, kodwa ngiyacela wena mbukele ukuthi ungayindawo, uhlale la uhleli khona. Uma ngabe uphuza coffee, uma ngabe ubhizi ngale nto oyidlayo, uqhubeke nje uqhubeke ngale nto oyenzayo. I'll see you just now. Okay mama, ngoba basho ukuthi ugogo asambi uthe ungakuphi kwagogo munye. Oh inkinga ngoba siyafika ngale ngibona laba bas director bethi bake bambona lapha yabo, so ngoba bethi size ngapha kugogo izindaba mhlambe sizomthola khona la. Oh kiyana qoqo kiyena yo. Kiyena yo. Oh kiyana. Oh sanibona ma. Yenzekani ngoku? Nijani mntombi? Siyaphila khonto kunjani latho? Ndiphilile Nkosi na mama. Kiyena ngani? Kiyena yo. Oh mama besilande unana la. Nimlanda ngaboni because lo mntwana lona yi2 weeks emane siza pha kumufika nango1 nango12 afuna ukotha umlilo. Lo mntwana lona ndimbona ingathi uziswa ngamadlozi apha ukuthi ndimsize. Ngoba uyabonakala ukuthi uphethwe intwaso umntwana lona. Uthini xa efika kuwe kodwa umuntu omdala? Ufika afike abulise ahlale phansi athi ucela ukotha umlilo. Xa ndimbuza ukuthi ngumntakabani uthi ngumntana wami. Xa ndibuza ukuthi njani uyangichazela ukuthi ungumntana wami. Ndabona ke mina ukuthi hayi lo ufuna ukuthwasiswa umntwana wamadlozi lona. Uthi ngumama wakhe? Uthi ndingumama wakhe. So sendimamkele ngoba ufika every time. Ufika nango1 ekuseni nango12. Ngusisi wakhe umlilo la afuna ukotha umlilo sihlale ke ngokunjalo manje. Uthi nxa ekubalisela nawe kwincoko zakhe mhlawumbe uva ngathi uphethwe yintoni? Akakhulumi next kodwa ndiyambona uyabonakala ukuthi ngumuntu nako kwabo mhlawumbe osuke ngobustoti ukwenza into ezingabonakalisiyo ukuthi ayasenza. Ngoku ke ndamthatha ke mina nabeka apha phansi xa nizama ukuthetha naye akho nto wayithethayo. Nanku ngusisi wakhe lo muntu omdala, ndiyaxolisa thina suka kuDuyasi TV singabantu nje abanceda umphakathi mangabe usenkingeni. Manje besibhalele ngusisi wakhe lana ngoba ufunana naye, akamazi nokuthi uphuthi nje uyamsokolisa ustoti ngalendlela ostoti ngayo. No sobona. Yebo. Unjani? Right. Ngiright nami. Ubekwa yini lana nono kodwa? Mama. Umama komuphi? Umama? Yeah, ngitloba na mama ka. Utloba le mama. Uking ikuhlwa jwang mara wena ubona ngathi right usisi wakho uyakufuna nje ngoba umbona sifika la ngobusuku. Ke batla re tsamaya. Khoza go kusisi buthatha babuka. Yini uphethwe yini ufuna ukuhlala ekhaya? Awuthi mara bakudinga musilento mhlambe kuphetha ngithi kumele ukukhulume nosisi wakho ukuthi ubona ini kanjani izokwazi ukuthi sincedisane kakuhle. Uphethwe. Yeah, sengisho uthwere kini. Awuthi ukho manje ngathi ayikwenza ukukhuluma nawe wena. Mama uthi wena uyasebenza ngale zinto zesinto? Ewe baba ndiyasebenza ngaso. So ngesingawe umuntu omdala xa ubona yonke le situation ucinga fana lo mntana kumele simenze kanjani? Kumele usisi wakhe anyamezele ukuthi lo mntwana lo ndimsize. Makame ngokuthi uzomlanda akalahlekanga xa elapha kum ngoba niyamva nani ukuthi uze kumama. So ubonisile ukuthi uncedwa ngalithola apha ke. Ngoba usasesikolweni umuntu omdala and kumele bebhale, kumele kwenzeke yonke leyo nto and usisi worried ngoba nguye umuntu obhadala yonke indleko yabo and ngoba habile nakho huha. Uyayibona, so andazi umuntu omdala. Ndiyayibona mama ke naleyo ke nguyisituation izobanzima kodwa ke mina benifuna ukumsiza. Oh so ungamkhupha kule ngulo mhlambe umthwasisa into efana naleyo umuntu omdala? Ewe ndingamzama ndimkhiphe kule ngulo ndimthwasise ngoba kuzawumane sezinto ezingalunganga ngoba kuzobe engayamkelanga ingulo yakhe. So ndifuna yamkele azokwazi ukonwaba.
Okay. No, umuntu omdala ke ngoku ingathi singathethisana thina nawe. Yintoni ongayifuna ke for ukuthi umntana ebe right umuntu omdala mhlambe kuyo yonke lento yentwaso mhlambe izintoni kumele size nazo thina nefamily yakhe because sifuna ukuncedisa usisi ukuthi ebe right. Eyokuqala into akumele baze nayo ndifuna ibhokhwe sizoqhela. Then after that baze nengubo khona ingubo enzazifuna ezizibabomvu na black na white. All right. Then ke ngukuze nensimbi ezimhlophe. Ukuze umntwana aqine. Ukuze umntwana ebe right umuntu omdala. No sizokwenza konke okusemandleni mama ukuthi sikufumane kuyo yonke into oyifunayo because into esiyifunayo ukuthi ebe right unono. Uyabo. Nami ndinqwenelela njalo ukuthi ndifuna be right because usemncane lo mntwana lo. Singahamba naye kodwa kwangoku umuntu omdala eyolala ekhaya okanye kumele senze njani? Ningahamba naye ukuba ngabana naye uyafuna ukuhamba andivalanga nto. Ningahamba naye kodwa xa sendimfuna nizawuphinde nimbuyise because ndifuna ukumsiza. Okay, hayi kunanxaki umuntu omdala. Okay mama, so singenza kanjani umuntu omdala? Singakwazi ukuthi sihambe naye at least namhlanje eyolala ekhaya yabo. Sokwazi ukuthi mhlambe usise ngamshisela ikhandlela emcelele emthandazweni esekhaya ukuthi umama notata bemvumele kule ngulo yakhe yabo nakwesi step sozosithatha kungoku. Ewe ngiyavuma ukuthi angahamba ayokulala kokwabo. Okay. Kodwa xa ndimfuna aphinda abuye because ungumuntu ozibuyelayo vele uzapha kum. No sizoza naye ngomso ndiyaxolisa ungene emlonyeni umuntu omdala. Okay akunankinga ayangahamba yakokwami. No sifuna uhamba na andithi sizama ukunceda wena no. Mama akitsamai. No amthathe sambe nathi. Bamba lo muntu. Hey woza bamba. Usala ni mama kuphi? Sinceda wena nje. Mama sambe mamela. No sinceda wena. Angithi uzoza kusasa. Okay uzoza mamela. No. Papa mamela. Ngicela ungimamela. Uzoza kusasa kakuhle. Angithi sifuna guys sisenze kanjani? Rimsi or retse jang. Okay, ngoba uzoba safe brateni ngicela umhambise kumamakhe. Ngicela tama umtshele ukuthi sizobuya sizomthatha ne. Yeah, ngoba uyambona nawe situation. Guys. Yo, ngoba niyabona ingane yasho ukuthi yona ifuna ukuba nomamayo and asifuni ukuthatha thina umthetho ngoba izinto zesintu niyazazi nani ukuthi sikanjani. Mangabe isintu sishilo ukuthi umama wakhe ulona omkhombe kuyena until size sihlule kule process yokuthi ethwasa umntana ebe right. Ngoba uyasho naye gogo ukuthi ucela siyiduyazi TV if siyakhona singenelele sincedise ifamily ngebhokhwe nako konke okuzofunakala ngoba uthetha ngamabhayi nontontoni. Nizofind out guys ukuthi izindoni omele sizithenge umntana from kusasa eqale le msebenzi wakhe ukuthi lenguli izokwazi ukuthi ihlehle kancinci yabo engene ephehlweni naye be right ngoba she needs to go back home ehambe nasesikolweni efunde ngoba niyabona ukuthi sasomncinci ndilento lena angeke izimbhadalela ama bills until sithe siyilungise ebe ngumuntu right. Mangabe unenkinga wena mbukeli nawe lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on duyazi.tv.co.za. Sanibona abantu abadala. Siyaxolisa bhuti omdala bese lenye ingane lana bhuti omdala ingane iphatheke kakubi mara hayi sesiyitholile bhuti omdala. Yeah size sayithola. Angiyacabanga ngumshana womunye umuntu lapho bhuti. Hey guys niyabona nje lana kusebusuku istrato kugcwele abantu sebemangele nje ukuthi kwenzani endithina besilande nje ingane. Mangabe unenkinga wena mbukeli lapha emakhaya ungalibali ukuthi usibhalele on duyazi.tv.co.za ungalibali nokuthi press usubscribe ushare nama videos wethu kwenzela ukuthi abanye abantu abafuna usizo la ku Duyazi TV besifumane kangcono. Love you guys and I'll see you on the next episode. Thosa. Now ngiyabaleka mbambe Brateni bamba lo muntu bamba lo muntu hey bamba gijima ngapha balela bamba wozala hey wozala hey yini into oyifuna nifuna sabona bhuti omdala sakubona bhuti khambani kuhamba kahle ubalekani ngani manje nifuna nomfazi wami la ngithini guys mara woza la ushayisile ngaba unjani wait yehlisa umoya wayi wena usilo ngoba selanga uzokulwisa thina guys kubuka mfethu ngicela ukubheka usisi mfethu uthi sonke zikhale ephuma inyembezi kanje guys ngicela ungizamela njani kolani akhe lawo sewetshoko ngujuni ngimthengele wona mara wayithengisanga nawasha nawa wayaneka sister bawatshontsha amaphuzu abangani bakho ngithi labo hamba nabo bhema nabo
Amadoda wakhe lo. Siphuthe umntana. Madoda wakho. Okay, manje yini kwenza uhlala estratweni? We topless nigga, kwenzakalani? Wow. Hey, we topless nigga. Hey, brother, nang. Hey. Kwenzakalani we topless nigga? Hey. Wenzani wena la? Wenzani umfazi abantu? Hey, uyake ikamera yethu ezokulayita thina ungasiphapheli futhi. Ezokulayita ungasiphapheli. Nenzani? Mamela la, sokulandela impahla zakho manje sithi. Thatha leso stand. Come on guys. Yini guys? Ya uzoshaya. Qabala, mase shayela amafastela nizothini wena? Uyabhatala. Yini yena? Hamba. Yabona abantu ufuna bebulalane ngenxa yakho. Mara sicabana yabona nje eputhi aselanga ngokudlisa la angayidibuli mfethu udubula ini mfethu uyabona into engikhuluma ngayo Ngiyazi unazi ngeke Nifunani lapha uzokulimaza Sumbet. Uyamazi lo. Sumbet. Hey, himo. Ngizisapha futhi ngihlukumezile lo. Uyangibona nginjani la? Uzawena Sky sibona uzosibuyisela wangilimaza lo muntu uzosibuyisela Sky lo muntu wangilimaza lo futhi ngihlukumezile lo uyangibona nginjani la lona wathatha umama lo bahamba nomama ambona wazaphuma isandla so ubufebe bakhe ufisifebe lesi intoni wena kwenza uxoya amabhayi emini kanje angithi abanginakekeli abanandaba nami angithi bayanyekela ngithi okay wait moleni manje mamela la puto mamela la awakho la mateke mamela la sokulayita wena ungasiphapheli yeso sokulayita nothathe lento ifake emotweni brempet mamela sokulayita thina ungalingi usiphapheli ovule lento sokulayita ungalingi usiphapheli basipesihle kwenzakala ufunani la wanrata nje urata wazini uthando intando na14 wabulala kami rata leni wanrata akiteleni why usuzomkhiphitha la kwakho wena sampizza wena kutompizza mamela la vale hey wena yini leyo yengane amene kancane wena mpukane ubaba yini unobangela mhlambe awona idea ukuthi ezefike kule simo osona manje ukuthi kwenzakalani mhlambe No, the last time I checked ubaba ubelele ube right yena ubelele ngimangala nje mina mangibusy ngenza ama house chores ngimangala okay ubaba akho right uyangibuza ukuthi mntana mangikho right ubaba khona into eyamvakashela ebusuku ke umama omkhulu ogogo nacena hlangana naye asihlanganeni uma lungisa kodwa ngeke ngize ngimlungiselelana kuzomela siye endumbeni yami endumbeni yebo kuzomela siye khona kodwa angithi niyazi bangani zami ukuthi indumbeni akungena amakhamera gogo kodwa angithi manje ngizofuna ingubo zakhe ayizigqokile ngalelo langa lobusuku lokho uyasikhumbula lezo okay yeah ngizofuna zona bese uyangiphathela namakhandlela amhlophe awu2 okay ay blue awu2 okay ala kunzima sacela ninginikeze amanzi before ngiqale yonke into ninginikeze amanzi nesitsha seyakhuluma ubaba manje wakusebenza yeah inongisebenza ngase ngiyaphuma nje izinto emzimbeni njengokubonela lana so lento ziyaluma ziyangiluma ngilali bafu usizo yini lifunayo kodwa ungaba happy ngane yakho wena uyizalayo mase isimba kanje if o tsamaya mo a tsela batho dilo tsa bone ba o toba so cause o tsamaya wa tseba so senkeditse gore le tsere tšhelete aka batho ba nyaka tšhelete ya bone ya society ma tseba gore ba editse ya tseba ingai 8000 angifuni ingai tšhelete aka malini tšhelete aka e kae imali kanti Mr. D eka tšhelete aka ke nyaka tšhelete aka Mr. D ke nyaka tšhelete aka o ga senga o thusang ka sone ke nyaka 8000 yaka e kae 8000 ka vela Mr. D 8000 yaka e kae yazi I'm sure usifundile isifundo wena ngemali o ithutile something but ha ke la thuseng ka mothusang ka yona mina ba buile ha le sisi wa he ke ba ngicela wenzele mina ke mama ngoba ngimfowethu
So mina tšhelete ya ka ke no e tsaka. Okay, ke tlo patala. Tšhelete ya ka ke no e tsaka. Ke tlo patala. As long as uma ungareverse nje right. ngicela ureverse lento ngizokubhatala le mali ngicela mama. Ha o etsagale hore ke reverse. Ke funa hore a ithute something. Obalela. Akho. Nanke yabaleka. Hey, uhamba lo muntu. Ubaleka uyaphi kanti? Manje ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubaleka uyaphi? Ubalekani? Ubalekani? Ngiyambona ke bhuti wami ukuthi lapho ugogo oyi-1 oseduze ne sibone ukuthi ngeke sithole uncedo for umama. Mfethu awubheke lapho siqale sibayeke behambe kakuhle before ngivale le show. Engabaleki umgadi engabaleki. Yo buka uhamba ngeenyawo. Ngiyaxolisa sorry brother sorry. Yo. Guys kodwa yini yena lena? Afethi inguli yahluphisana yabo. Uyesanga. Udulate ngo. Phaso. No thina sifuna ukukutholela ugobelo omusha ozokuncedisa. Okay. Thank you baba. Ngiyalebo. Alright ungangathi uyavuna. Uyamazi mari indodakazi yakho sayikhumbula ukuthi ubani? Awumazi ukuthi awuyazi ukuthi indodakazi yakho le. Awuyazi? Singihambile kudala. Uhambile kudala. No sizokunceda pretend. Ngoleni futhi. Ngithi understand ukuthi umuntu wesifazane ma ufuna ukulala naye engafuna ukulala nawe ibizwa ngerap leyo. So why wena uyenza? Hey, le mpeso yakho yiyo le ekwenza uqhanyelwe uvukele ungasakwazi nokuzibamba. Hey, hayi asiwona akuberekisi mburi. So yini ke ekwenza ukuthi wena ufuna sex every day? O rata ho ngobela la ke sa batle. So ka ntho tse di sebedisang. Okay, it's fine webhuti. Okay ngiyayibona leyo muthi, ngiyayibona umuntu wakho lo ungabamba wakho vele ungayiphiki into ekhona. Bhuti wami izwa, icase imamela